Sira umakuru Agacencwire eshaha zaba ibiri z'ekiro tabarukayo ahiwasiba nane yuwa kuteka kwengaro ahiwaba osibire okukira munonga imwe abasiramu abambasiburuka ningashi abahendire kisibo ntubayoza mukurukeyo kandi omuri byona eshaha ngokunagamba n'ibintu z'ekiro kandi n'eshaha ezamakuru Agacencwire orikuzaga kusyaho ndi Elias Rutugusa konka ntakaga kushikizeho mbwijure reka mbanze nkoreke ebyija bwebembire na bwanyuma ngakusyeho mbwijure. Emeto y'amakuru nekukibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences turyaba kugwa mutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate Agacencwire kireki mukuru w'abasiramu mu Uganda naenda government kingeho mu kutugwa TikTok ekizibu kyatugira kye kya TikTok kati kyononya abantu empisa tekuli kirungi abanyishengero bashabwa kwehara okwinguza amateka bataburiza babasinikiro mu ishengero Why is it a problem? abasiramu bayihanangirizwa obutashisha ahizoba rya Eid basiburukira harari emeto y'amakuru yaba nekukibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. St. Ambrose Institute of Health Sciences turyaba kugwa mutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate abeji nibashomesebwa bakugu kandi bahebwa omugisha kwekwatira mu bibari kwega Amakuru ombwijure kandi orikujaga kusyaho ndi Elias Rutugusa twatandikiraho mukuru w'abasiramu mu Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubaje yashaba government okukingo mu kutugwa TikTok ogwari kugira ngo ebirumu nebukorerwaho tibiru birungi yabaye bembiro kusara aha muzigito mukuru ogwa Gaddafi Ord Kampala erizuba okusara Eid Al Fitr. La ilaha illa Allah, Allahu akbar. Sheikh Shaban Ramadan Mubaje ebyabugambo byabaye bembiro kusara obwe barikuja kuzizoba rya Eid Al Fitr aha muzigito mukuru gwa Gaddafi Ord Kampala. Allahu akbar. Yatwebaza abasibye tusaba Allah kirize okusiba kwaffe era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asasula abo abagenze Makka ne bakola umura tusaba tusigalenga tuli bumu tusaba tuferenga fena tukolera wamu tuli bagonvu eri eggwanga lyaffe ate tusabire ne bannaffe abali mu bizibu yoza His Eminence olwa safari y'emirembe gyabaddemu okuva mu United States of America gye basayiningidde endagaano awamu ne Religion for Peace International ne institution ya Fiza Institute. Omukusado ku Sheikh Shaban Ramadan Mubaje yagira ngo mu kutugwa TikTok agushemerere gutsingwe ahabwe birukorerwaho ebyari kugira ngo tebirungi bantu nti tukume ennimi zaffe ekizibu kyatugira kye kya TikTok kati kyononya abantu empisa tekuli kirungi waliwo yangambye nti bw'oyingira mu TikTok tovambu kubanga buli lwozi bikula bwoti olaba kirala sheitani yawe tuddewo nnyo awo mu TikTok. Government ya Uganda yawera Facebook ne Facebook yali regulated nti ebiseera mu oleetamu content eteri nnungi teyitawo naye ate TikTok erabikanga y'abantu bonna abakyamu bonna bali mu TikTok. Kinaakola bulungi singa TikTok eyevaawo
kubanga terina mugaso. Hona mubaje yajemerera okusaddaaka abantu kuriyo n'okwimuka busi mu ihanga kandi yashaba bibyo kwerinda okukora munonga okurwanisa omuzogo guriyo n'oguheekurra abazaire. It is silent when children, women and the elderly are being killed. My appeal to the world leaders and those with power is to respect humanity. Kitambudde bulungi nnyo kibadde kirungi tekibaddemu buzibu batusibye bulungi kitambudde bulungi alhamdulillah tusaba Mungu akkirize buli omwe edduwa gy'abadde asaba. Alhamdulillah tetufunye buzibu bwonna alhamdulillah rabbil alamin. Allah akkirize okusiba kwaffe baganda b'abasiraamu tusibe bulungi tewabadde buzibu. Amakuru agagasha kwa Jimmy Muhumuza. Jimmy Muhumuza twagumizamu n'amakuru okwetooloola ensi yoona abasiraamu b'emikiro mu mashemererwa ga Idi bwanyuma y'okumara ekisiibo aho muri Mbarara aha muzikito gwa Abubakar okusaara kwakorerwa ah'ishomero rya Global Secondary School kandi bashabwa okureka kuryana kureka okukorra entunguka. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamdu. Tukigira salatu al-Eid, tugenda okusala. Allahu Akbar. Okusala kwayebemberwa omwezi wa kadhi wa Mbarara Sheikh Sekaja Abdulkadir kandi okwegyesa kwakorwa Sheikh Umar Sebaramu ogunuwe chairperson w'omuzito gwa Baka kandi vice abwabombeka b'omuzito ogwo. Alaikum wa rahmatullah. Allah. Abasiramu yabashaba okonja amaana omukwatanisa baruje omuntaro. Imaniya Uganda n'obukkiriza tuberenga tulimu tunyweze ekintu kyaffe. Wallahi alazim aqulu lakum mbabulira teri mulaba ayinza kutwenyanga atumegge nga tuli kitole. Omukusaara okwo abasiraamu banja babashaba okuruga omumparana aba bayereka ayibayika kyayiko abombeka b'omuzigiti gwabo. Wallahi billahi tallahi mbalayira biidhnillah tekizimbe tugenda kukizimba. Assalamu alaikum. Wallahi tugenda kuswaza abalabe baffe abafulumiza statement egamba nti kigenda kubeera awo. Wallahi muli balabe ba Mungu. Naye ndaba light kati lendi ndaba at the end of the tunnel I can see some light. Saagala kyanjula olwaleero naye obudde butakyanjula bwe bunaatuka tujja kukyanjula. Okusaara omwanya ogwo kwayikwamu n'abanyabutegeki batale bamwe na bamwe. Mbaraka abasiraamu mwena tusaba Allah akkirize okusiiba kwaffe twebaza Allah okuyisa mwezi gwa Ramadhan guno twebaza abasiraamu mwena naddala twagidde bannaye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mbaraka. Omuganda amuziti gwa Ikra okusaara kwayebemberwamu Sheikh Nazil owashaba abasiraamu kugarukana okulinda amateeka g'eddiini y'obusiraamu. Allahu Akbar. Kale ke kadde Allah katuwadde olw'okunaaza emitima gyaffe watanfiyatul khawatir mimma hasala min qati'atin bayna al-aqarib wal arham. Ke kadde abooluganda tuyunga oluganda olubadde lukutuse. Okusaara amuzitooku kwayikwaho meya w'orurembo Robert Mugabe Kachebezi yasima enkwatanisa hagati y'abasiraamu n'amadiini agandi. Era kusiima imwe mwena bututwire kumwe mu ncheze ejo ne Uganda matazi n'abakristo kushanga abasiraamu basarira omwanya gw'ekereziya abekereziya nabo nibaza omuzikiti na nitwe ba Kachebezi n'obundi omusaraamu konka tinkajindema naye ninjani mu mpaka zindaro ningambira n'umututerera karuru ejo nenkora nungi ya president Museveni kandi ndikwenda kwegumizika. Kusaba Uganda Primary School abahinda baramusinga mu primary living examination emyaka yona mukama abahomugisha n'abelali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Lero tujjemu wakire milioni nga 5 inshallah disigale kwa account y'obusiramu kitabuze obusiramu bwaffe maaso. Wa TV West ndise Nyomo Gideon na Anita Altkunda. Twagumizamu orukuru eddiini y'abasiraamu mu district ya Shema yarabura abasiraamu okushaba no bakora na okukora barikushaba
ngwahabu kubaruhanga tarukwenda ngwahabu kubaruhanga na yambabo abarkweyamba. Obutumwa bwo kuzaha abasiramu bwakorerwa omukusarira izuba okwakorerwa hamazigito mukuru gwa kabwo Hemeini omurushema municipality. Abantu mwena n'abasiramu na munonga kwenjira munonga umukora munonga kuba mukamarahanga natukunda ntumushaba konka oine kumushabutireho ecyararabize mukha ekiceriyo n'umushaba mwehereyo kweha mukama n'amagara ganyu n'omutima gwanyu n'ebiteekateeko byanyu mukumushaba kandi mukuherezayo aha bintu ebimwine ahali abo abatakwebasa. Sheikh Sulaiman Kafero district kadho wa Shema yashaba abasiramu okwetwaza jombwire bwa karuru. Bashaba benda kubahiga nko kutubire turi omukwezi kwa Ramadan tuyabe mitima mirungi ntuhaye umuhanda gwa rahanga tumushaba munonga tuyabe mice mirungi tugumizaho akuba rahango abari mu Ramadan tiyagenda akiruho omugandi abanyambabazo ku rugo muri Bashiru Pharmacy Kabohe bebembirwe mukuru wabo Juma Bashiru batayayireho imbohe abasiramu abari mu cyome cya Nyakashambya umurushema municipality kandi babahire byo kurya ngo nabo bajaguze idi azarhanga nagira tuyino kuyamba abantu abanyembera so ntuba tuyinoho biyambi ubu twubandureze tukatandika no kusiba tubento basibura buri izoba everyday tubento basibura abinte bukwatagina byona no kusiba so mwe nintero muranga abantu bona bari dokwe arukumamuka umuntu ari kubarwa mu kizibu okenda ngo yije umuyambi. Bashir nagira ngo iki nakikora kusima ari byamurabizemo kandi ngo agacera ganso kuchikora buri mwaka ukumva mugisha naje kungumya n'umutomogwe okurebwa munagumana impereza abantu banje abantu bahanze kandi ninche yama ninche yongera kuhereza tina hinta kuza kwika wa Allah tabarak ta'ala tujanti wa aqimu sala wa atu zakat mbase kubani muhemeza hiswala kandi mbase kubani musaddaka mukusaddaka nimwe muri gukora ibade ija kubeje ni ibada akoma kujikora bagana hakoma kumana kukanyisizamu. Sheikh Bashir for the offer he has given our inmates those who are fasting. Thank you for what you have done. Kama kuraga gasha kwa Michael atwachire webare munonga Michael atwachire twagumiza muri makuru abebembezi omuri district ya Bweju beterire nduru omuri government okwera sako eziryo muri district ya Bweju abwenshonga yo kugwa kwebe y'amajani erekereza sako nyinji ziryo mukabe kahango ebi bigambirwe MP owa Bweju West Ephraim Mbarara omurukiko rwabona orwaburere People's Sako izoba lya nyuma abazi. Abebembezi ba district ya Bweju beterire nduro muri government okwera sako ziri mu district egi ahabwe nshonga yo kugwa kwebe y'amajani eretireza sako nyinji za chumbagira kaho ekigabo cyo kwita regulation om majani aboga hinga bagahingaje aboga shoroma bagashoromaje aboga transportinga aboga sa bagasaje amajani ga Uganda ngagarka murembe amajani ga Nyakashakana Bweju gagarka murembe ndogarka zitunga sente zitu economy yitu neyumuka sako zitu nkaburere people sako na nezindi nazo zitunga akasente kandi twara business bono ebyo bugiga bwa sako ahabwo mwako guhire ukuzire ahabwa pasenti 15 ninga shobuchweka 15.5 ahariga Urukiko rukiramu umuhezi wa RDC ahabwa Bweju Goodman tumwebaze ebe y'amajani eka sharuka ahabwo kugira ngo akatarekensi yona amajani gakasharuka kandi gayasukinga entase ya sakweji ya burere konga as we speak now
ngariyo nga ebeine yongera higuru so nidekateka mke kwinjira higuru sapeji neza kukorera umwaka ogwire 2024 amagoba gabire make kandi tutekateka umwaka ogutandika kutandise 2025 kora mu amagoba mingi kusinga umwaka ogwire ekiretire twakora kubi ukaburijo ekingwa kitu cy'amajyane ture twesigire ebeyo kagwa kandi ogwa ekingwa cy'amajyani kandi abahinzi bitu na members bitu abinji intase yabo nergaha amajyani sako ya burere nemwe hariza sako za buheju ezirukora kurungi no bamajyani gacendire bei gasha kwa Abraham Muganza murebe wa TV West umurunzi ni kusima uwebare okugumanitwe aho uri kuturebera hona onchirize mbase kwa nimpomora hukache ni ingaruka na namakuru gandi otargaho. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Kama nemo pocket tambula body street issues are my target. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. I'm in a plantation but on a global mission, internet ambition, full condition. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. Oro cash is gone, netaga yo karoni, niga mukafoni, money in the zone. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. We are good. Nawe ni MTN ebirubirwa byaffe biremererwa. We are what? Unstoppable. In this sacred month of Ramadan, we reflect, we pray, we give, and we rest. As you observe Suhoor and stand in Tarawih, may your nights be filled with sakina, your du'as be accepted, and your heart overflow with shukr. Let resting on rose foam mattresses be part of your journey so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Kareem from Rose Farm, a world of beautiful dreams. Fins Medical University yonka omubyo kutendeka by'obushaho byonka omuri East Africa neyeto kushaba ahabwa intake ya July na August omashomaga Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery, Bachelors in Pharmacy, Bachelors Nursing, Bachelors in Midwifery, Bachelors in Medical Education or Tutorship, Bachelors in Laboratory Technology. Naza program is a diploma izirimu Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Weekend Program, Nursing Weekend, Midwifery Weekend, Medical Education, hamwena neza certificate ezirimu Nursing and Midwifery, Pharmacy hamwena nezindi nyenje. Tushirire ahitajirite rukuru omuri Fort Poto ninga shi oteresimu not mushaje itano not itano ashatunemwe chenda nibiri narishi tutaire ahachibanja chitu www.fmu.ac.ug. Fins Medical University, saving lives, our passion. Skylight Hotel eresra uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahiba rukhereza breakfast ngakatogo omelette Rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi ecanyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho
Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 manager ogito wagito ko kama tumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze zenyine byo ni shara cake tukazakunyumbo na wampesi yona nesente konga tanyuire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe na gandi minji. Amashomaga gona ngabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses. Netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu rukunjiri kandi kwehandikisa nukugendo misho. Tera enamba zesimu 0 mwenda mukaga mwenda 0 Everything could be end. Penkoni. Yakweha utamuyo mu mudu nokora ekikire wanyo mpenkoni. Wanyo mpenkoni noshumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje. Noenda kuchamuka mpenkoni. Legenda. Yachini chocho kunywa chonka. Mpenkoni ne kwamani uhindiko mushisha nyishija. Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe. Sinza kutambura ngashinywa de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge icupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi. Mpenkoni wachinkorire tuzi necyo kunywa kirungi nawe cyo nindebeka ngo nakikuza buri zoba nobunkuba mu office nintekwa kureba ngo ukirimu umukakiriyo abeka yanjye nubacumanya ngo kituzi nekintu ekitashimiye kuba ncho buru mukayitu abandi kuba shahizi bakuza kugira ngo baza muza gym no mukuza kwirukanga nyowe nimba ubwirobwe abandi babanu basa kuronde binde byo kunywa nyowe ni ndeba ngo nyine kituzi yanjye mba ndukunywaho ushanga kandi nabaje munonga. Weni gabeji enyambere munonga kwiha musente nkeremwe sente nashomesa abana banje nyana abana babira university nangu omwe yaherze ondije ariyo nashoma nyana abandi babiri bari mu senior 4 nyana ondije akozere senior ya 5 ebyo byona sente zo niziho muri garabu wejo omuri gabu bwen nani mpuga abantu mwije mwihemwe sente tuhinge misiri tukora amajani igarabu wejo tifa masako igabu eiziro kwera omukutungwere ntasiya yawe shanje butare chamuhunga bushenyi district ningoma tajigitaga wejo na kanunka branches omuri buhejo district na kagarama branch omuri kagarama town council ntungamo district tera noti mushanje munana mukaga noti 13 noti 2
Hayes recruitment experts jobs abroad n'amachemerwa mingi ntabarusi yabo bona batungire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nituchenda abantu bingi abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora chaichenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu not mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga not mushanju ina itano ninga not mushanju ina not rukumi ande chabanyi batechi bakwata kuri nebango sakeje urire isake urire inabantu barungi inabantu bari prepared tugezo mushana ngo kutwagama muza kuronshinga kubahereze miti nebindi konkana no kutekesa amakara aga namakara kaishi member ekizibu kyenki no mushana konkai tunka business nkasako turabasa kumuhalona kolechi agende agure chi pampu ninga kole vale damu ninga kule tanka akole chi asharure chi enjura kahumuro tugumizamu na namakuru Agacencwire urukura za sako zo no mwihanga ningashe registrar of cooperatives ahamize ba memba ba buturo sako ngo bahumure sako yabo teine shonga ebegambirwe nyumwa bazyo umurukiko rwo kuhendera umwaka urworirwe ahastebe chikuru cha buturo sako umuri Nyakabirizi division umurushenyi shaka municipality Wintu lyamureba ojwekire orukurra za sako zona omwihanga asimere mirimo eriyo nekorwa buturo sako kandi yayihanangiriza abarkwenda kugitera hansi okubereka ngo ahabwo kuba murimo ogusako egi ekozire nugurebwa. So next time you have issues, radio, don't even go to court. You're wasting your time and money. To operators, we believe in what? Arbitration. We are there to solve these issues. You'll go to court, you'll waste a lot of time, you'll waste a lot of money, you'll waste all the reputation itself. But you cannot say ngustukwetaga kumanya abantu the founders they should not say anything. That is very wrong. I think there was a mission and a vision why you started this, isn't it? Yes, that one we have to be very clear. Wintu lyamureba ashabire ba memba ba buturo sako okureka kurikiriza engambo eziri kubiha hamaramwa. You know, when the buturo comes down, what is going to happen? It is the grass that suffers. And who is the grass? The grass is the name of buturo sako. The grass is your 65 employees. Your stakeholders are all going to suffer. Buturo kwera rugeho, what next? Kandi ubushobozi bw'umupira kubukozesa je tugume twino ubusinge mu board twino ubusinge on founders twino ubusinge on promoters twino ubusinge on regional leaders eshonda zone on elders everywhere where Buturo touches ntuzakuba tugendera ombuteka. Ogu hona yorekere okwatwaho ahabwenkwe ezigenderire okutera hansi sakweji kandi obwo eriyo nekore mirimo mirungi. Nangwa cyabaje ningeba ba royals mwamburya hamare kiba members bacwa imwe mbere mfuyekera ba because ba mende mshangwa tuba kutimanya ba memba ba taho guideline no kubiraje because yesterday I was on scene court ngoro zikoro tabaho Imwe bantu barya kamba buzi memba wena nabasa kurya ngoro kwa business yawe tichishire mazima ekikintu
memba osheme kuba nokunda sako yawe osheme kuba nogiprotectinga osheme kuba nogihorereza osheme kuba nogihereza ekitinisa amazima. Bamemba bacimikire ebibuuzo baroya bomoriyo natabangura sako yabo ngu babagambire abo barikujekyera omu kooti batyo baroya bazorazora misho. This sako it is a cooperative y'abantu, it is member owned, member governed, member controlled. Kosti yakwija kureta chairman ekamutomu mutebe abo kumutamunabo. Omwaka oguhwire Buturo Sako ekakora enshaji ya shilingi bilioni 1 na miliyoni 724 ya hazaroni za bilioni 16 na miliyoni 499 hamwe na share capital eya shilingi bilioni 4 kandi ine bamemba omutwaro gumwe kanana 556 gashakwa Michael Atwachiri. Muzamuna makuru abasiramu okuruga omuri district ya Ntoroko Elizoba bayitera enduro muri government kandi bari kugira ngo tebafireho bakoresa akireko kusara okugamba ebi kandi bashaba government okubateeka nk'abasiramu. Omukusara idaha muzigiti gwa karugutu omuri Ntoroko abasiramu bayitongwetera government obutabafaho no kubakwata ha mukono ahabwe entunguka. Chari Gonza Yahaya uri omuhwezi wa district kandi yagira mu government tefira abasiramu mu district ejungo kwezire nekoro mu district ezindi okwetorora ihanga. Ntoroko district ina abasiramu bengi hatu bahora banu nambera bakingana bakarugutu hatu hawa account konse hawa account kanara ka ubikaso so abasiramu adere bengi betu tuchayetaga ukonyeze beito tumanyire ku abasiramu adere tuleje kusigara nyuma president ale kumanyira madini kamugonga beito no musiramu ketani sawa manyire. Abantu bagira mu government tebafireho kutungura ebyobwegese obutabakwatiraho mukombe ko muzigiti gwabo nebindi. Specifically on Muslim in Ntoroko, His Excellency has not given us an opportunity because it is Ntoroko is in existence for 14 years. Ntoroko has had so many appointments, but if you can look into his file, there is none of the Muslim that he has ever appointed. Umuhabuzi wa president habwenshonga za mobilization mu cyanga cya Rwenzori Mesa chikawa mara yayitabo mu kusaroko. Technology nija bakasanga yito kuto na hopebi zamu wandu hata abantu bakajya ubwo yashaba bayitabo mu kusara okongera amano mu kushomesa abana babo no kuhagira ibyobwegese. Umuganda abasiramu mu rurembo rwa Hoima bashaba ngo habeho businjo mu karuru akoreshirire kubaho kandi bajumerere bikorwa ebirokuru baterero bugabe bw'abantu ebyabiro mu karuru ka Kawempe North ebyabigambo mu kusara kwa Eid okwabombechwe kabitaro mwe na bimwe mu rurembo rwa Hoima. Kubango kw'omubaka omuntu asobola okubibwa bwatyo benyono wa bulijjo olatokulonda kuli okukulu okwa 2026 kunabeera kutya benga abasiramu ekyo tulaga obutali bumativu era tusaba gavumenti yaffe ekiteekeko nyesira era ekiteekeko etuwe garanti etulage nti ddala mu kulonda okukulu tetugenda kukosebwa tetugenda kufuna obuvune ng'obwo bwabadde Kawempe nga bagezaako okulonda omubaka omulala. Sheikh Mahango yagaruka yajumerera abasiramu abatireho akeshari ngo barukuhakanisa ebyo kugaruka kutoranwa kwa mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubaje nakwe kubashaba ngo bagaruke hankora y'obusiramu. Webanga abasiramu be balonda majlisul ulama ne bagamba college of sheikhs n'abalala be balina okutuula balonde mufti then kiba kitegeeza bwe tuba bakwemulugunya tulina okuddayo ku kitebe kyaffe ekikulu. Dile tatandika ffe ng'abasiraamu embeera zaffe okubanga tuyitwala ku paliamenti waliwo abasiraamu abakwata ebipande bagenda ku street okulaga obutali bumativu naye ani yandibadde alina okutegeera embeera eyo okugjako ffe nga ffe bintu bya munda birina osigala nga bya munda. Omukusaro kwabaha kitebe ky'obusiramu bwa Bunyoro Muslim district kadi wa Bunyoro Sheikh Rajab Mugenyi yashaba abasiramu okukorera hamwe kandi nawe yajomerera ibikorwa by'okutuntuza abantu. Arabali ebintu ebibiza mukama Ruhanga osaye kiriyo nkuko maraho omuntu obusinge
uromwene yakwikaire mu businge uromwene yakwikaire umunyeshengero w'ururembo rwa Hoima Asenas Nyakato nawe yasara n'abasiramu hambuga nkuru ez'obusiramu hakashoza bwica mu mwaka bya polipo politics election ya mukuru Idi mageza kubimanya okusaba itwe na collectively tujumire kihamba abantu ikiyongera mu ihanga abakwate wire buntu okwesanga bundi mwirekaine hano kedini y'obusiramu bya kurati na kiba mutwaire kiba mutwaire gasha kwa Jonan Tusingwire na Ambrose Nwagaba Katoto. Omukusara Eid Al Fitr muri district ya Rubirizi abasiramu bashabwa okora hamwe ahabwentunguka ebi byagambirwa aha muzigiti ogwa rugenda omuri Rubirizi aho okusara kwayebemberwa Sheikh Usama. Omukusara idoku aha muzigiti ogwa rugenda omuri Rubirizi abasiramu bashabwa okukorera hamwe bakakwatanisa ahabwentunguka y'ebyanga byabo. Allahu Akbar. Okubeera abakkiriza abatya Allah nga butubadde mu Ramadan tusobola okubeera nti tutambula kyekimu embeera ya development badduba Allah tegaana mu busiraamu obusiraamu butambulira ku nkulaakulana. Al-Islam, the religion you are seeing is a religion of Allah subhanahu wa ta'ala. Ninkutira abasiraamu kugira ngo babatahire barugire mu Eid baselebrating ekurungi kandi takahura y'enduru usanga abaserukali bakutera enduru ngo abasiraamu kandi cyabaki hona abasiramu bashabwa okutamani omukushomesa abana babo nko muringo ogwo kubombekera nyensya kandi nakukira munonga entande y'imbinire tushomesa abana bitu eze shata rosho tukateye tari yo kushomesa tufeho munonga twashomesa omwana nakukira munonga umwana wo wisiki abase kushoma takabashoza abakero bato okuba Uganda yo mission eza kwetaga abantu abashomere. Abasiramu bahigwa okugumizamu na nemicwe eyibabire bine omubwire bw'ekisibo. Agizoba nakwatanisa n'abasiramu babunyaruguru aha muzikito gwa rugenda musiki kuzekero cya Eid Al Fitr. Allahu Akbar. Omugandi obw'abasiramu barukushemererwa okuhika aha Eid y'omwaka ogu abo muri Kasese bashabwa obutashemererwa kikarenga bakahendera abasisire. Obutumwa obu bwahebwayo district kadhi owa Kasese omukusara Eid okwabaha muzigiti ogwa Kisanga omuri Nyamwamba division municipality ya Kasese. Olunaku lwaleero lwakusanyuka lwakulya na kunywa nengo osanyuka otya osanyuka what we call Islamically osanyuka mu busiraamu sigamba nti lunaku lwa Eid ate ogende contrary to Islam laws or whatever. Aha nshonga ya mukuru w'abasiramu kugumizamu nayebembera abasiramu nayo tiyagigurusya misho. Yali egamba nti alina okubeera n'emyaka 7 aveeko. Ne constitution empya egamba nti mufti alina okutuusa emyaka 75. Musajja watu mufti waffe yaweza emyaka 7 nga 12 ogwokusatu omwaka guno emyaka 7. Kiba kitegeeza kyalina emyaka emeka myaka 5. Tusaba nti tetugenda mu bikolwa ebikyamu olunaku olwaleero tuhandinga over ekisiibo kyaffe eri Mukama Katonda akisiime. Francis Chitora owa Chitora Care Initiatives yasima obwebembezi bw'abasiramu kuruga district eya Kasese etandukwaho. We also accept that the Islam faith is one of those that ushered in Kasese district in 1974, and their leadership was the first one in the Kasese district through the chairman LOC5, and we are certainly sure that they have a lot to give and experience anyone who wants to be a leader. Amakuraga gashakwa Onesmus India nabo na Gilbert Muhanguzi. Abasiramu omwihanga lyona erizoba bacera hamizigiti okusara eswala ya Eid barukujaguza okuhendera okwezi kwa Ramadan aho muri Mbarara aha muzigito gwa Nyamtanga okusara kwa yebemberwa Sheikh Uthman Kasozi omushomesa ahishomero lya Birari omurikachiri. Enkuyanja y'abasiramu yayishuka hamuzigiti gwa Nyamitanga okusara Eid kandi Uthman Kasozi omushomesa hari Birari omurikachiri
yayihanangiriza abasiramu kureka gukora ibintu byabazibirwe ngo nikiretera Allah obutagaruka mu kushaba kwabo. Sheikh Kasozi yagira ngo Ramadan yaho no kusara tarawehe kwakoma konka yashaba abasiramu kugumiza muno bakora ibikorwa ebirabahese mpera. Okusaro kwahikwaho na district kadhi wa Mbarara Sheikh Abdara Mukwaya. So tugumize muntu koreme n'umurungi tusasirane tuyambe abatakwebasa imfuzi tukore mirimo ruhange yakunda tusare tusibe njagala kuyoza abasiramu mwenna tukakuruna kura Eid nembe bazabona abasiment nsaba Allah buli omu w'empeeraze njagala okusooka okwebaza buli omu asobodde okutuuka ku lunaku luno najja ate n'atuukiriza n'asaala Eid. Allahu liman hamda. Omuganda abasiramu mu Rukiruhura bashabwe kwebembeza rukundo mu bikorwa byona ebe barukora. Obutumwa bwakorerwa ha muzigiti ogwa Rushere. Allahu liman hamda. Allahu akbar. Eksibo tutsibire. Wanuski eksibo tutsibire. Nesora ziturukusara kusara kwera mu bantu nuko kukuza ukagire ukabuka ndetse bari bana kwa mutaka muri zakora twamwisha muri imbamu mabishisha nakuba baba kwa respect kukaria batakuwa musiramu respect bikanti gambira nacho n'abantu kigambire kikundaza ntayire cyo abahona bashabwe gukorera hamwe kombeka emizigiti kibahwera okujanzaza edini y'obusiramu. Okumubiri guri kugera kusasa kukarwara n'omwoyo w'omuntu nanjye kusasa rwara ayenda ki kuhumurizibwa izo ngerere ryo kuhumuriza omwoyo. Omukusaro ku gavumenti yashabwe kutungira abasiramu itaka eri barikwenda kwombeka hwirwariro gashakwa na Good Fatima na Paulo Turyamureba. Omurego bito murunji ntukusima aho muno turebera hona wenchereze ngaruke mpumure ukacene ngarukana n'amakuru agandi. Oino mukoro nkembaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanjo mukaga hata no itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twengo muri burengero rw'izoba abino buhereza bw'umurembe nitwakira omuri Mbarara Sweets umwanya gw'ubugwaje no buteka umuri Mbarara City hati twigwireho conference hall iyo mutindo gwa higuru nibyo kweshinisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no indo mwanya go gukorera muza seminar board meetings nebindi umwanya ni Mbarara Sweets conference center twine bishenje byo kuraramo ibyo mutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitshangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mushanji noti 3 58 nshanji na mukaga anana munana ninga noti mushanji 5 noti emwe 3 nshanji nina katochi eri no bunuzi bwayo katochi
okurugerizo babantu banje tibarigaruka kugire nakwa mutima byaguma bina amashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katoki mugume munyweco katoki ino bunuzi bwayo katoki kerya mutindo katoki ina chama chayo muhute katoki yerya mutindo Katoki alcoholic drink inuzire kandi teri kuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. Mommy, yes, at school abala babane everyone crunching nange ku mulimu nga nkola when I'm watching my kazanyo ndabye mbaga ya daddy anti ku highway nga mvuga sisumagire ekyo shua kati nange bampakingire Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Musei kwa bado omulwalya Katoli ku ndongoozi na nanywedde kano ka Luvera Chawuda drink. Kino kigaji kyaffe kyennyini kati katyebule. Mutoro okolola okotyongo kakwata kano. Musei kano bakayita batya? Pineapple soda drink kakamuddwa mu nanasi. Bojo mutoro va mu bya bojo tugende tulabe kakiga. Bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi. Kakiga bangambye tolina maanyi. Ye naye nenfuna ow'amaanyi butammira ku soda drink. N'abawala nabo banywa obutamu. Nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management. Ishomero lyonka erikyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aha rurengo rwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nebereba komuntu library ey'omulembe kompyuta z'ekika ky'ehiguru kandi eby'emizano bakabiteeka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry ey'obwegyesi na ministry of health kandi biine bus rugogoma ey'okutambuza abeegi ebyombeko eby'omulembe hamwe n'omwanya rugogoma gw'okushomeramu ebitabo ogurikureebeka kurungi nirishangwa aha nguudo nyeigendwa eyambarara isingiro otakakiro mu tahuni ya Kaberebere okumanya ebirikukiraho noti mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu n'ibiri mukaga nemu. Mbarara Institute of Health Sciences and Management, we strive for quality health. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Era ddala kituufu olina kye walya nguza ebizigo kumpi container namba biganye nange saagala kufaanana bwe nti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususu lutwawudde kaibanda omusajja ngobya olususu lunnemesezza amaka gula ebizigo wiisiige ebizigo byonna biganye olususu lukulemesa amaka kiikino gulo handi and body cream mbadde mbigulidde mukazi wange. Glow Cosmetic Products okuyoyoota ensusu beekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder. Efune mu maduuka wonna ne mu supermarkets. Olina omutwe oguluma, emimiro egiruma, ebinywa, amannyo oba omusujja. Waliwo Kiramo Plus. Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bwe bweyongera, genda olabe omusawo.
Uganda Christian University, Bishop Baramu University College, Kabale, nibakweta okuleta okushaba kwawe ahabwa amashomo g'enshuro yo kwa katano omwaka ogu. Amashomo ni gaga: Bachelors of Business Administration, Procurement and Logistics Management, Social Work and Social Administration, Public Administration, Arts in Journalism and Communication, Information and Technology, Theology and Divinity, Arts with Education, Science with Education, Bachelor of Education Secondary, Bachelor of Education Primary, Higher Education Certificate. Amashomaga garya harurengo rwa PhD, Masters, Degrees, Diploma na Certificate okuruga omu UBTEB. Beine byo kwera beji okukoraje nka Computer Lab na libraries za famu na studios. Website ni www.bbuc.ucu.ac.ug. Esimu ni noti mushanju munana mwenda 11 kinana ne 5 nshanju ne 5. Uganda fire, Ediba fire, Ababoda fire, Mtiani fire, Nagode fire, fire fire, Chilekabada fire, Prince fire, Barara Masaka fire, Abataxi fire, fire fire, Uganda fire! Buy your tickets through MTN Momo on *165*20# and come support Uganda Cranes. with MTN, our football and support is unstoppable. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. We are good. With MTN. We are what? Unstoppable. We are good. With MTN. Omburanwa hiye nebitaba by'amizi ombuzaruro gw'esiri harimo mushija gutegereze kukwata konko tatina hakuba hati hizire Mr. Vaxa omukumi w'amani w'omushija gw'esiri emyaka minje hingwire omushija gw'esiri nigumwa handi warezikize yo kwerarekereza amagara g'abana bitu abaryansi y'emyaka 5 niguba maramani kandi gutamagara gabo aharuteze konka hati government etireho buryo bwo mubazi bw'omushija omubazi bw'omushija obwa hati nigujemwe mu dozina aha abana bameze mukaga amezi mushanju 8 hamwe na mezi 18 omubazi ogu niguho bukumi bw'amani aha mushija gw'amani oboteberwa ngo kujemesa kwa burukire nikongera kuma abana indwara nyingi z'amani bururugemo bwino mugasho tayarirwa rero kuri heri izoba otunje bohereza bwo kujemesa omubazi bw'omushija Mr. Vaxa no gwabusha nimurungi kandi guruho okucinjira abana bito mushija iwe noza kwihayo kurwana so mushija urukweza yo dozi na zona kumanya bukiraho teresimu ya ministry y'amagara etari yo kushashurura eya noti munana noti emwe noti mukaga obutumwa obu nibukukibwaho ministry y'amagara. Hey kids, we're going to count today. 1, 2, 3, 4, 5. Enjoy 5 ways to love your baby, smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Original to nurture your baby, aloe vera to protect your shibubu skin. Cocoa butter to comfort your pinku, mild scent to soothe your little one, and avocado to soften your buju skin. Available in all supermarkets, retail shops, and cosmetics shops near you. Move it, baby jelly. All day confidence. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Mwami, waza kurgaho yejeko. Hona mazima nyowenka banda. Reba musuru gwanje kugurukusha. Agar hanga taro cinta tiro musuru gwe bichorogo. Burchiri sachona nchitiremu. Murana kabumwa bazenyo nabo mukasheshe. Konka reba musuru gwa murano rebo gwanje. Nkakugambira ngo mukakapere nandoga konka wayanga hatu wachireba.
hata bichoni yo byoni bikuteze nduru no yabanta amenmo yabawe bichori mukaka pere mushanje nakose Jimusa cha crop champion taro muhinjo migandom arukweza atakose Jimusa cha crop champion umuhinji wen kose Jimusa cha crop champion abashubuzi mucishanje a Joseph Farm Supplies a Kings Plaza omishoga Coppers Complex eduka namba G1 Jimusa ni shango maduka gona omwihanga crop champion the farmer's best choice. Omakuru ageshekeki enkuyanja y'abasiramu erizuba bayishika aha muzigito gwa Kemishego main mosque muri Nyamunuka Town Council muri district ya Ntungamo omukusala Eid Al Fitr. Omuhwezi wa mukuru wa district ya Ntungamo Asumani Kigongo yabashaba obutejwanze mu ntarizo by'obutegeki okukira munonga omukarura karikwija ak'Enkumi 2024. Enkuyanja y'abasiramu okurwa mu bicweka bitari bimwe na bimwe omuri district ya Ntungamo bayishika aha muzigito gwa Kemishego main mosque okusala Eid Al Fitr. Okusala kwayebemberwa imamu w'omuzigitogo kandi yashaba abasiramu okugumana batwazaje nkoko babiri no batwaza mu kisibo. Allah yeweddeko tutekedde okweyisa obulungi Allah okugwayo bwegwako tutekedde okusala salatu Eid Al Fitr ejal hayo tujimaze olwaleera alhamdulillah tumwegayirira Allah akirize Ramallah ne Eid yekisadde Allah agikirize ekirala nti abasiramu tubakubiriza n'okubagazisa kubeera nti baliise ku bannaabwe nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam teriyo mulimo mulungi mu mirimo emirungi ng'okuliisa emmere. Asumani Kigongo omuhwezi wa mukuru wa district ya Ntungamo n'omwe mu bayitabo mu kusala okwo ekisibo nikitwegesa ngo tushemere ku bantu batugira abantu barungi turukoraje abo bubiro buna tukumentisiba tusheshengiza mukamara hanga wabase kutusasira abase kutereza imigisha abase kutiyambira family zitu abase kushasira ihangere batushabana na president Museveni nihanga ryona nabebembezi bona omukusala okwo haba harumuna no kurundana sente ziri kurenga miliyoni 20 okuhunduza enju ya imamu kozere budget erwingana miliyoni 22 twena ngo tujurenovate tujukore tujombekeje kugira ngo imamu witu na wora bare yomushomesa witu abe nararaje nande ntwaza ibabiri mbatwazaho omwezo gwa Ramadan bagumizemu na gwahwire babe niyo bagumiza munabo nayo kandi hati turiyo ntuza omusizoni y'omwani enjure gwire ntubahetero muranga uko kureba ngwentasi y'amakaya yiyongera nabo cyo twabendusha bango ebitwegiremo na munongo kugira ngo basa kukozesa byo kurya byoyine ugabane na bageze bawe okugira ngo tutoro kubiha no gamba mazima ababa batine byo kusiburukiraho baba bagirenti ibiri omugandi abasiramu bahyugo kwerinda okutenga entaro na nabebembezi ebyagambwa omukusada okwaba hamuzigito gwa Kamwenge ngakumi zibiri n'ekikumi abatujja bano tujja kubiirawo kwata emyaka gy'olina ogigatteko egyo egisigaddeyo 75. siramu nyenda kubasiima ahabwe ntunguuka nambwe kutukureba omwanya ogwo ntureba turiyo baroni bombeka omuzigiti ntureba ishomero ryita ruguraha rya Mulambike kandi eri ishomero nyowe nka winshine meya Kamwenge Town Council amashanyarazi gona garimo ninye na rwayaringire nkije natekaho kusiima honaba bashabwo kwatanisa na nekigenderwa cyo kwinegeza entunguka tubiriwamo ngamba binatukubiriza tubire ku mugumu abakyala n'abaami bumbango wasize okuza amaka niba zabona abasaba dosiye omwezi gwa Ramadani gubadde mwangu gubaddemu obwavu omusana gubadde mungi Kamwenge gwatwokyeza. Ahabwa TV West and Elias Rutugusa na Anthony Twine. Twagumizamu na namakuru ahizoba rya Eid erizoba amatungo gabagwa omurufura zitari zimwe na zimwe umuri rufura eyarti Mbarara entiga na mwenda hamwe na nembuzi 2 na mushanju zabagwa. Enyama yatemba kuruga ari umutwaro gumwe n'enkumina kuzamitwara ebere konko myanya yona itwayikamo yabejiremo abo abantu benda okugura enyama bebukwatirine nente bantumwe ente za bente tizirho enyama etembire orokuba abantu amatega atembire umuntu taguza ante yeye
rutaya mateni sinjuru 18 ati omuntu naronda ko aratunde ente zeye ajya ate chikuru kanka mama tembe ngona atunde kushubura ekizibwe kitwinaha kushubura kwita kushobere ente nizaheru niza Kongo niza nkahi mwene nyama tuzitebise tunga gahurire ente hate yo miliyoni 3 ina 5 embuzi ziri aha mitwaro 8 kaga embuzi hate shikire na miliyoni miliyoni duturega esente ente zirya higuru inyamate kitamburaje shayi 12 z'akasheshe omurufura yo rutimbara ababaje babatanukire ogwabo ashahezi batujyanywe ente 50 n'embuzi 10 nizo zaba zabagirwe burampora rwo kubatera mama tungo gabe yakashishe gagatara ko yitwe twakumanya neza ko irizo twashanga irasa ko yanenda kubaho mande konkato mwazo twachimanya leta turukuza kurwo mwanyugo okubaga kwa kuriyo nukugenda omesh zoba tuba turi mu mbuzi nka 2 n'ente rinjanka 10 range hagati ya 10-15 aba TV West ni Senyomo Gideon aho muremburamba urukuru dini y'abasiramu muri district ya Bushenyi hamwe na Mitoma arabwira abasiramu muri district ya Bushenyi ukwatantara ukoze abarwana ko mwitaka ngo nibabana bahendekera bushe bigamirwe nyumuyoboziyo amukorwa kusibora abasiramu okugurirwa mu makaga Boniface Tugume abo kwatubire tigo mu kisibo ekisibo nkimanyi sangu tigo mu service y'amagara gitu tigo mu service y'emtama yitu imanya ngo abantu mwena mwine mutama murungi mbire n'umuravye y'abantu mbire n'umukoraje n'abantu babire bahumwiro mabaraga yagatachikora munonga bamaraya batachikora munonga konka ekimanyi sangu abantu mugumizemu abo kwa mukamaranga nakunda abantu bashemeriye nanedi nitu nekigamba ngo wazo mu kisibo ukargamu kandi ukagaruka ukakora ebibebu wabire oyesasira mu kisibo mabori nkatini kiyakoze Boniface Tugume obiratebekaniso kusibora abasiramu abasibira intanda ya rukundo no koragana kurungi babareka kuranga babagambira injiri ya president Museveni yakusiba natambura rugambira abantu ya parish development model injiri ejo yo kureba ngo abantu bayarwo mu bwo zireke babasa kuyokora okurabira injiri ya president Museveni kuranga babasa kuzomu yakasente kachako bini bakagita bakubana bakora kikagera icyabasa kubongera atunguka makagabo itwe nk'abasiramu bigara west ubwo mu rugo kubanza kandi ni nshabangura hanga akimushashure kona Boniface cyo yakora ningira tutura tuferiwe tuferiwe kufuna abebembezi abekikankeki abo gita abantu bona supporting amadini boni tabantu bwa Boniface Foundation mbasiramu turiyo mbanyakaturu turiyo mu bakurustayo turiyo mu babishaka turiyo mu barokore turiyo uramwe turi kureba ngo warwanisa ekintu cyo kurwanisa amadini ekisibo to kwasa kwera mekinto kabura kushasura bahangana kusasura umugandi umyishingiro wigara East Mayiko Maranga Mawanda awira abasiramu kugumiza muno bakore bukoro by'imbabazi nke babiri no bakora mu kisibo Mawanda abiri natabarutse abasiramu bigara East kisibo ubwo kubaha ibyo koreso mu kisibo ebintu evunare bamanda yatuhereza mu tubatetere habwa kumarira kisibo kurungi munonga kandi mu bisibo kiro nabeshengereza mugume mwine mchwe mirungi abo kwa kuyabuzibwe na binkinto ki ekirisinga kutasya abantu omujana ningashi omwiguru yagamba husnul khulqi emichwe emirungi kandi injiri yo kukundana injiri yo kusasirana injiri yo kukunda edini mwongere kujubunza kujisya ahantu kona kugira ngo ensiyona yongere kukura erhore abebembezi b'edini y'obusiramu okurugwa muri gara East basimbira myishengero Mayiko Mawanda abo kubakwatiraho ubutosha zimurungi buri tashorora mudini tashorora mubika tashorora mahanga nabwo cyo Mawanda we nemwembezi murungi ahubwo atashorora mudini tima Mayiko Mawanda Maranga abo yatkorire kanye ka chairman wa nibi ngo kutombekera umuzigiti kandi atakomeraho n'amasanyarazi ni ndebana gaka gashagwa Mayiko atwakire
makuru agebyemizano abasiramu bakabare basinga Radio West na TV West na gora ishatu ahari emwe mpira of course gwaguzanirwe ahacayi echa kabare stadium ahagati yenjura nyamwinji ago nugo makuru aguna basakwa ninkusyaho ahabwe cireki kandi wabanaga kusyaho ndi Elias Rutugusa makuru agitwa gandi tujaga kuretera nyinca kare aharshaha mushanzi hangwe ninkwende